Ino ni tauni ya Embu kuria gukoragwo na mihango mingi ya githirikari na kiwonjoria kuonanio giikaro kinene gia thirikari ya kaunti ya Embu guku ikeno na miago ikoragwo tu. No na thenge ya maya mothe thina uria ugumire tauni ino ni giko kiria giatiganirio gitarogotetwo icigo ngurani cia tauni ino undu uria wekirite igeca wonjoria mwena ucio. Kama mfanyabiashara wa hapa mahali ambao ni Embu mjini, tumeweza kuwa na shida za takataka iko mingi. Riu aikari aya aria maihuirwo ni matukuya ni mamenereirie thirikari iyo ya kaunti hamwe na ministry ya ugima wa mwiri na maria maturigiceirie ni gutiganiria tauni iyo thengia wao gukorwo mari ehokeku woka ni marihi maguthererio tauni na matura maria marigiceirie. Zinatoa pesa kutosha kuweza kusafisha jiji letu la Embu, na nafikiri ni kama ile pesa ambayo wanakota hawaitumii vilivyo. Department of Health ndiye ilipewa majukumu ya usafi, na ukiangalia katika kaunti yetu hiyo department ya health ni kama inaoza. Nimongereire kuga ni makoretwo magithinio ni mirimu iria yumanaga na giko na kuhuhia riera rioru undu uria ni ugwati makiria kuri ciana nini. Matakataka yamejaa na watoto wetu ndio wanaumia. Madaktari saa zote tunapeleka hospitali na hatuna usaidizi tunapata. Tumetukalia sana. Hata wafanyikazi wa hapa wengi sana wamegonjeka homa. Igeria riao guthinyirira thirikari ya Governor Martin Wambora utheri tauni iyo rirutagwo ni ciiraniro itakinyanagira. Tukilalamika kwa health officer anatuambianga magari ya kanju imeharibika. Riu ni moritie angikorwo aria mahetwo wigiririki wa gutheria Embu ni maremetwo mafuto wira na gwethwo angi tondu ni marakiriha igoti. Handu-ini ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kihara.